kumania na imakania bila bamukirite kiri rwangirwa karibe dira baitiria maandamano ya hamona bou boite batidira bakirega kwaririo tongere buraburo kaitene kano ntubati anini boburu na kuluki bakidira bakibwithie waluluku bo kire kithurano kiyite John Dega aina ntetoi. Maandamano matindite ntere mwanya mwache Kenya muthenya wa muthekenda kuririkana nthuka ya Gen Zs bara baumbire kwigua bakiuragwa mwanka wa 2024 kumania na nkubania ya ukurukia wa finance bill indi ntere chetigane batiromba kwigua bakirotha maandamano ama ngugithire na mbere watagwithire na tukiarania na bamo bakariba kuma nterio na mono mbeo mbithi baugite bakienda kwandamana mono indi kumania na imakania bira baumbite kwigua bakirutiro impangi chiogari bakirire nteto ino na bomba kuthina mbere na ngugita gwithire so batwithire tutokwethira totomeri oni ndingeri ndisi ya ibaile ngiora kuibotete kwandamana ngera kuingwa bakimbera etiba wiko inko banga maandamano teko banga maandamano thayo te muntu are agweta maandamano thaika bora muntu awikwa na inyelekete thaika otembia tieme bukone thaika thoko ete na aguri thainya endia bongo batekwo so mwananchi wonde na inyelekete ote muntu akuriweta maandamano no ote muntu otongeria maandamano yari tongeria bo yongwa no nto muntu wonde na iketwe ate otongeria bo boy ibo thaira bo na mariara kwe no otongeria bo boy anto iba inyeleka ndori atiri kato atura kwandamana anto bakiura watu karea muntu agwaruare ochogerwe maandamano agwaruare alafu ochogerenge wetore werenge barabara orerwe beje ina ikuma na chibitari wata chibitari tendawa ama no bakiarania na metha yote ya ndeto ibaugite kiri maandamano mara bakarutha manene ikiri tariki 10 mweri wa 8 mwanka tukwata kiri kithurano kinene kenda gukura matingo matongere bara batemete mantu tama maumba kuigua magethi na mbere aga nthiguruni irware thuiro de mantu ya gwithirwa twina maandamano yara tukwenda kubwithia turenda kubwithia maandamano ya tariki mweri wa 8 tariki 10 tugethura atongoria bara batitu athina twenda to bolito irware ga twanete atu tuonde na no turita mutu yo to gorwera na beto ao ende ba to koringa no tongere bo to kura wegwo kumere wo te tuteringa kura renge turinga tariki 10 mweri wa 8 tugerita atongoria bonde twanjire bobweru batwe maandamano yetu tukandamana tugeringa kura mwaka yuyonge mweri yo na irio maandamano muntu andamane na kura na kibande kiawe kiripota na thocha weru kuma ntere chetigani mbeta wa John Thiga Baya Dega bakarika yo ndin yo yethirite akibwithika ntuko ya rwari kiri muongo iyo Kenya amona baba ingi kwithira bakirira maandamano ya manene ni akari bakai bachumire kiri tauni mwanya na bomo abisabo karia baiko karia bokwana aini bakwa ba mubango yaro siasa ndi barekirio Kenya turibitirikia ni minister wa public service and then ya county ya Meru kuna mheshimiwa Kithinji Tuo MC Rirorera na Eric Kamathi udhoji wa kisiasa waziri Triki ngwetikia nonete uramantu ethirite karika kiri muongo yo Kenya muno kuma 2024 duarite makarika ya maingi yaronekana ya maandamano ya kana uthukangia yara yethire kujiro muno ndeni ya county ya Meru maybe parabo tono tuborore barengenda kubwa uwepo akubore kurura maandamano ya ntuko ya ruari overview igwa mbere urimbe tekirwe toke kado kiri Weru TV na ngedie barabo onde bategerete Weru TV na mbwire congratulations ya mwanya actually dona kandi US. Thank you. When a studio wonderful. This is the first day with a degree na Kanya. Ina Kanya burun Kanya direta inyaro media lakini when studio ngomwe kariara actually ningwera ngaibwa kana ntu bwenu na ndua wero rotora anko ire ndi woni ngoretu mnonto wa maandamano ya ruari woni ngwetete ofisi ine lakini twekwaranira na ndo wako ofisi to wakatopedi kidogo tukome outcome lakini bila biongweria ni atongoria burabetite na mbere kuritana antu ituritanite antu wagage bura matokeo ya maandamano boya kuthuka na tuka watu baba utumira antu eta maandamano ne wende trigenda kwira ndenda mono muntu nete maandamano ne ndaberere tukwingi ndabera ndautuma maandamano mbere nginya kenyo kwa ne yebwite nwe no tote mutongoria kwenda enda mono keta lakini kwenda bangi beta wiki maiya beta kurawa
so ene lindo ora kuinyelia kurete maandamano ore kwa kurete maandamano mura kuneka mono ke kana oyuwe ongia kwira maandamano yaya barabara betie bere so anabeto kuirwe muno nonto Edward baba inge ba dikire na banki pa umbwa ni threat cha security na nya security team no badidi abwega na kinyaba te andamani te nyaba te dite barabara sauti one ni dikirikite already na mantu yo yaba kwenda ya kuyua no bago munta wa kinyedra agora wa mwera agora kinyedra no kuwa owigwa so already the government ne wigwa na iba bwithire bwega muno kuria kwikira moja itwete tasara muno ito mutembei oke agwile la winde grupu thuku dia pesa wa yahithirwe de grupu thuku ria maguna yahithirwe na woni de na experience kumya waandamanaji kutandamana wa nondo iko tuko kwa ria maandamano na indari nondo agent wa ku address nderwe wa chwambe cha lusi ndabethra maana ile nkaruerwa imaandamano yao ndabethra maana ile nkaruerwa ndaruerwa mwakata kinya Nairobi bora akenda ngatia ngari na ndereba wara ngeto wabari aya to bribe them genda banduera so inyamba na mikora batika advantage ocho ampecha bakauzwa na pecha barabarene so maandamano teke ntukikia buru oinke kote maburu lakini sauti ni bati kuiua na braba huwa bakachinja 2027 iwoka meano ukuinya 2027 uichinyoluke na kura because otongo begeo kanya kuichinyoluke na kura no kwa ichinyoluke na kura wengwa buringere antu credible buringere actually nyakundwa nanga ndwa mwiri ayo ndwa gukariyo anga inkariona antu iba ilele muntu qualify kubateria wow mheshimiwa ntuo hayuthi kana Kenya kaba nuiki wangu kiano okay thank you Edu na nyandere ma mpamete dia mero na mono ntwa kwa bariro era no kiboto metendero nyankarite getikie nkarite aza na harwe na ntwabata na na tumsoka ilenka bomuno no ntwagompa itio kya ibero ngito mashima wao no kairi kinyani ngatopile wero nkaba bomuno no ndo I think this is the best studio kana nyomba era ndongi buru ya mteto tena ya Kenya betete studio inge mono anteona nyomba ngi nitubo dongio so congratulations na wero nitutakuraza maandamano kisheria ijamega lakini maandamano jeto kaja tonya yero iguns jatonya ro nyanyange mwankana ndikwa ya morojo maandamano nonto kinyoke ya kuduro oburi ntebutikia kudura waku iku kongoranti yoita kuikia ngare mtu kana biashara ya mtu nonto narua rojo nombe durande dina supermarket ya kwa jeu ngaiwe hivi tu nonto maandamano tegwiro nonto mije kinya biashara nyingi sikawa nonto na marando maandamano ya mega lakini kama maandamano ya Kenya yatumiribu dhokuni ya siasa cha kukanira hasara yeah Eric wewe mu biashara yes na nuonete mantu ya maingi yes but duari kinya kithira mabisa bo karibu umire utiantu baronekana uchumire na wendi burana nkorochio tweta kwandamana baingi bo baingire biashara chio bachitira either michio kana kuntu kungi kura kutigiringi kai maandamano so kire kinene mukenya uchure na atiri imanto yarabwire yarabenda yaingwa kana ibo bakuibwa maandamano yaba kubwethia yatutuma bathikiro okay boga mutembe kanchoke nkatho nonto botone kanya ukorobo narua na nkethia miru bonde na tinyeni ambuge congratulations nonto bo mantu zera tukona na hiyo mbikite nonto bwa support ya thikiria na bara watu tegete ukorobo narua kitu mantu zajo mbejo kinyira ko bo nyawo bigo bachokeretu nkatho mana mono mutembei kambuge ima history ni tuitanite inye gitari ya World War ndo waira gitari kinyaga nyawi wako na mgomo baridi kana ndo anto battery distributor na bakamwa ku take route tofauti nyari aba kwa agitate na issues chao
ankwira Mutembe gitumi narua gomba kwithirwa nyathirikari iraugite antu bete ngugine ananchi baraba kwenda gwitira ngugi ibarakite confidence mono niki thirikari ire bakaraia nonto at some point kinyari thirikari kwirire ugwe wite ngugine wenderea maisha jaku there is no guarantee that mitukio jara tonete au kauma kanyuma no renya thirikari yandu ite mantu za demonstration kana kugwatanira na rira tonete nya ebobongwa thirikari yongwa nitumiti nya gutumira kwina guns na kwina polisi na bara uno tuba kuthithia ikitumite antu beto bedro batina confidence na kumaruka kana gwita kwenera na biashara ciao nontu bakuona ite ka history ka baitene jora to kalite nande that with confidence batukumba ku handle situation ira kana batukumba ku kalia ananchi ora kubatere onari bakuga ni batukudura ino mo working day ingwitikia kudura kutina antu narua mitindwa ira tuna antu batu bathia biashara i kuonania still mwananchi wa kawaida tena confidence that nya guarantee ya ira tugaga security ndo thirikari nio mbegie uritoba kugensure that there is a safety na security e mwananchi ndo bokuthora uraba ibangite na bate ku take responsibility when the government bate kuma go take responsibility for example with the loss ndo athire mwananchi yake ugeta loss nya thirikari yongwa in terms of circulation kana mbechire bate kuona that particular day ngutikia mheshimiwa athire nya parking yongwa na ro correction utio ndo antu bakarenza that is also a loss ko kia maana Mutembe not because ananchi baremi kuthirwa kwa GTT issues ire chirio chimethene yao there factors ire mono ni kuonania ananchi batena still confidence that the security thirikari can guarantee. Unfortunately ikoro ukatikiria statement at the first that baraba ina nafasi with ministers baraba ku statements chao that to be a normal working day na bena intelligence yakudha kuna guns kedho thirikari na intelligent why menya baba tikurigiria before things happens but unfortunately that ni kanywa tu na ku attempt that reason ira monene mbomba kugogorwa narua kuthira batu tutere asara na biashara tutomba kurugura biashara chetu na kuthira ananchi baterea kuandamana yomba kuthira still maandamano but nonto mpugire history ritonania the different way of kuandamana kinya umbakudha kuna jura tuga mgomo baridi that simekata lakini bado na nyoga teka street narua yekarajeka security nyayongwa idhiro neo kali maandamano no town ibo kare especially Nairobi no konoba bakuingite kila mahali ko it's quite a loss ine mono but ingu itikaniria na atongere banarua that kuria kuthora kwina maandamano na kuthora kwina wagago bathirikari kutunywa kana kurawa kakuthora kwina bangratano itikariboga ikuthora utukinanira antu amwe tukugana ndinya kathe gukara maandamano ibombero karanja na road maisha ya kendra hope that maisha ya kendra oja kari na thirikari ka learn from today rero bwatile au ituchokete kirwa rero turekire tutachietu tuchoke kiri mubango yoyongwa Nori kuonekete kuthira kwino bwa Kenya kuandamana Rais Ruto nwe nayo kire kanya ka ukinya ndene ya Bomas kuona wakibwa yora bwitite na mbere ni arakinyekite mucemanio na bara barungamirite ngui kendo utira ni kurika kaita kareo Onde nthiguru itindite na maugwa za maandamano rutere rongi Rais William Ruto ntuko ya narua na riongete rutere rwa Bomas gutegera murandi jwa mwako juitite na mbere. Unajua hii Bomas imepangiwa miaka mingi, lakini nilisema juu chini kulia kushoto mbele na nyuma hii tujenge, si ndio? Hii si wale jamaa walikuwa wanasema ati haiwezi jengwa, walikuwa wanasema ati Ruto ni muongo, amesema si Bomas ndio hii. Akiuga mwako jojojo akigwa kagita gakaraja nkurukia miaka 25 na kiri utongeria bwawe nirio jwitite na mbere kwithirwa jukithira. Tumezungumzia miaka ngapi hii Bomas? Ni karibu 25 years. Kwa miaka hii mjengo si ni 1.5 years. Ni wachana na hawa.
Nkuruki narĩrĩtie mirandi etete na mbere kuthithika ntere mwanya janthe gorone na kumigweta iri imwe ya gutigira nduke mbithiri na ngugi cia kurita. Unajua, tulikubaliana ya kwamba Kenya lazima tupange vile vijana wengi watapata nafasi ya ajira. Na ndio sababu tukafanya program kubwa ya housing. Tukafanya program kubwa ya markets. Tukafanya program kubwa ya hostels. Program ndio hii ya Bomas. Nyinyi mmefanya kazi mzuri. Yaani nyinyi ndio maengineer wa hii kitu. Ndio maelectrician wa hii kitu. Nyinyi ndio plumbers wa hii kitu. Nyinyi ndio mmefanya hii kazi. Nyinyi mko noma sana hapa. Nayo ntomwa no monkare ngetomera aregani bawe bage siasa. Ati hawana agenda na mpango na sera na akili. Kanyene Kawero TV Mbita Nele Wakethenchi. Petegeri nchoke kire baburi inge mheshimiwa na waziri Amona Kimathi itrikia madhwani yaku kana maoni yaku, yani president kwina maandamano and then president nwe netite kuona mirandi ya witi na mbere intumwere ko yotuma kire ya Kenya ntumwere yotuma kire ya Kenya isigino nja muno kuonania atiri kuonania nguge ni bati wita na mbere na kuonania brandi na kwa uni ntiko mind haters kana ntiko mind baba bakurwa na uni lakini unika bilele maendeleo sigino kuona ni ankoro president iki maendeleo hili so ewinje ni indicator mzuri sana na inya kureo comment mantu ya mwe mumero wo kila ni hapa na kwa ririgi so inya mantu amengia ya wita na mbere medics are changing no kwa the wonder are serious muntu one time nati ko the nyaka bunda ndanda ndedo wasiri imbete think analyze what the government is doing. Nando wa idwani bo mutuma arari one time ibonto woningo era arari two time ibonto woningo change mbede andembi ndi two time muntu mume Edward no amba kuilelo ko yatri amuntu aidhurirwa mbi ndailele in history kinyoto gwa manto maendeleo in history ma project iri miru itandrimwa uchi na itana kuonekana ndene miru ukorie ndwithurira muntu kwithira na kariu kana kwithira na brandiriwe mbere no kaambirire ne very ambiririe na tudi kiki ambiriria ai kwambiriria antu bamuyukia na mbicha batu mwelewa edha pengine mathwani yake ali uru antu wale understand bona muntu ya destroyer muntu kuthiria antu na mataxi muntu kuthiria antu na mantu mwanya mwankatha i people ibambiritie kuona no ke akwile la rate yewe nyali research ko ditwa no ke witegi ke piki actually the only place that peak euro na inya buru 8 euro reja it's in Meru but Meru is speaking no toke agwile let me tell you ndenda wilele mutembe kiambiriria pere wa akulugete nyana parapara mandu ya dhuki akilukodhria kero simama utuambie uongo sauti ile chathirire au abwancha ngura keni na kero hapana lakini dai kiara kirukirwa bili antu bakaukire chara bili things are changing. As we approach 2027, I want to tell you, kiara bya okirabiele, kiara kimo bikadi ya biriare no kuringa na ura kwetete. Na woni brand kuona ni brand ko nkurota, na brand kuona. Woni ni campaign ya kwa NNPO. Ndeke Reverend Isaac Mutuma. Na te brand appointed. Ndikina mantwara kuona akididia Meru. Ende woni na nweno ontunwe ya maingi na weta kuira kiruto. Na akawa Ruto mpa doko ngoromba doko ya koromone 1.2 nkuona ngua manto level 6 already dai ngoroba ya ithatu ni wakwa ngua bo ibukubuithwa na muntu nuonekera indu rendo mbire Mutuma ete wa munyoro aire mbimbya ke yabyo kimiru kinyanto ba eshimu aba atibya kwa lua ati nara akure ona kintu kakuretera antu bambi kakuretera antu bo ende bongo ndo kwira ndeto usigino uwo kuona akimeyana kakoni antu unire kambendelete na ngui na abwe beleni umbela maiya endele ko didio buka didia kwegana kamuka Sunday school kaurirwe ke ndi mwalimu Sunday school
Ndebito Stephen uraona maiya kaurwa mwarimu amuria wendo mbira ni tonto Stephen aukiririe kiongo euro kana bullet muno kakaumeka kariara karawe komongo itaume euro ibondo ilele nama yati witatia hailelete nama yati kuma na ilele obolo njikiu no to mwana obolo auro na maiya ero ilele euro amore ne tonto ilele euro maiya ataume euro. So it is good to look up okala kuikana na komongo witatia na komongo igoelwa. Wow. Mheshimiwa Ntuo, President Kare and working you kanaka kwa intelligence utima andamano yakabwithi kaura yara yabwithi kite the last 2 years. Nkangri na Mheshimiwa Trikiada President engugini nonto narwa nonliebwa ko nari mwako kugino kinyagituma utongereti kuthongi mono untagocoka ni nonto bara upinzani nonto batene kubingi they are very high up kugya kulingia tuma kwanga narwa president nilibwaga etangugini nonto kejotegera jaundi mele beneficiary of the mono nonto kwa rirorera kwina mdajuia wa jwa Islamic narua president in few days bena ngabana mutumite jeta kubura industrial park iria ikomba kuandika na beto na iria ikomba kupanda kinya biashara chetu no ntonto bati bari maganya na matunguru ndonera bamwe bakariba wandi kuba kweta ujura iyo judaizi na itikere ntuko inkai president no keshedia otera set ande ko naro no rekabete nao kenda ikinya wonya ntura kanya kujaruire ambugura antu bakwa bona ko witera ngugi nuntu iwe gate kinya jensi bago ba mo gutumira hudho bena toya togoto changwe na ne ko bera baiji ukakaranja etara industrial park kadare mudazora zuyawa ne ambabara baya munda wite ona ande one kivinjo ntuo netra arobe industrial park ira yakio idrikari county amuna national government nera yetereta yake governor na president Ruto Rugura ngugechirwa anabeto beto nyangugeni yao ko nkuga nabo bantumere rembizera wero kubirana beto bakaranja ibete ara kuna investors gorete tuna more than 10 investors baraba be kuda hizi ibete pa prime na pakona ngugamu so trikare engugeni right Kim yes. Trikare ngugeni Mutembe kambuge trikare twari na expectation nyingi muno nayo nyambo ngoi bari na mibango mingi muno ni bandi bai kuna handi ba kirite kiri akenya kenda bathurwa na chondi chetariri twe na ile touch tora mwanya onari tukuga engugene naru netre ngugene of course president no mwankete ngugene na nendete nguge chawe but tutumba ku assume that mantuzaja ku agitated na issues iri ku addressed iketumio kona ngwitikia maandamano jo jatumire nya kikaukire ka compensation kithithwa nontuba kiaguzere muno nyawe ngo na gitu it's quite nirotumba ku admit that at times makosa tario na I feel like na lose it muno nyawe ngo na ugaga direction ria tikite thirikari thigoroje umba kuthoro inya ananchi bati kuitikanira nani nontu batije mantu bati menyereti nawe lakini katuge kitu kia maana Mutembei advantage ya democracy kana cost ya democracy that iratu nayo kana utongire boratu nabu utuba ku assume what other Kenyans are saying the guratu nayo ti dictatorial that you make decisions na ingutikia ibati kudai moving na Kenyans bomba ku own kana ku own the dream the idea nekeza kwena musimamo onaretu itete na mbere Mutembei katuge thirikari ni kinyaniritie matagari jara yumbikia lakini kuna concerns chirizi tone ananchi which are very varied na ichi batikore kwa addressed kakwarirwa na ukara kuitikaniria na regani iketo mingutikinya bunge yetu ithero na the minority side na majority because ekeja kutha majority bakadi side na minority pedro bena nafasi nyo ya kuthikirwa then itubati kutha twitite turi amwe
time will tell in terms of atongereba kuga that biara ibiri ka kiara kimwe tuina miaka jumojo tigere na mieri kithomba tuje mieri iri siasa nene menene mono Mutembe yombo change agree I think chombo change mono but kiuria kikethora kirige mitaratara iria thirikari twaindite since ya mbiriri ikinyanirite ng'ana ni kuyumba kuthora ikinyanirite gakinyanira bwega na tukona matunda zayo tukeja kuthora twina white elephant project nyingi but they are really itina touch kana itikuthirikirio no tukuthora thirikari chijaga igachinjia Mutembe ugatira ka town iji wethera mathoko jakite muno Mutembe inyabiri gitare ya munya na gitare ya legite but some deserted. But are they involved? Are they citizen involved? Bomba kuon project to chumbo bateria maisha na jao. Ekeja kudhura utina at what cost? Kinyakenge to kuri at what cost? No nto at the end of the day ana beto Mutembe na bajojo beto bakaja kulera ndiko. Teri ko onale to kwitu tetembere. What are the government concerns iko reason ya wananchi that uchumi butikaribuaga wananchi atena mbecha itoaidie to mbecha mukone. What are the things that tumba kuthiratre tuchokaniria tutikuga thirikari tegwita ngugi yao but concerns ile kwa raised ichibati kutegero ni mwananchi na mwananchi nyawa akaiwa nafasi yewe ya kuji express because hiyo niyo gift ile twachiere twingo kikatibira twajukire miaka 12 nyuma I think almost 16 years 2010 katibera twachiere twingo ni kuwejana ni ora tubati ukarania na tubati kutha tu involved kirima intujaraja kwenda mbere utokolega thirikari ni gwitangweni teyo but then there is the ownership kana mwananchi aka own the idea the dream kenda treat project teacher that utikirwa itekeja kuthirwa itirikia for example amutumira ntumuchoro kwa that no kwenda kutiga aka kintu fulani kendari kanairwa itirikia te mheshimiwa ethirwa ni woka ethirwa na benefit kana mwananchi ethirwa na benefit that ikethirwa ikariu then time will tell 2027 tukamenya wow Zitana mbere akari wondine ya thiruru yene nibagunikite no tungata bothiri ndani ya cibitari ya Kawiru watanirite na kangeta muna thirikari ya county ya Meru mirimo mwanya ni oleletwo kiri baraba kinyite amwe na mirimo ya nyimba ya kibara na kinyana bani ni kwithira bakithimo mirimo akiariria untubu mwerekeria warongi rogima sub county ya Kangeta awete thirikari nirutaniritie kenda kwairithia na ukiria rwangi rogima ndene ya county ya Meru. Duncan Mwathi na ribotie muthenya we munde dispensary ya Kawiru hirari wondi ya thiruru yene ibaruthite ntugu ya kliniki kiria kari gutari na mareina muno bagikinyagiria ntu kwibandikithia kirisha na ruari twinio ni outreach kana camp ira turabangite one day to facility with some support from sub county tuga ku register patient pala batali tumukadha yapta 700 na still they are coming. Ndagitari uro rugamirite cibitari ino ya Kawiru natariritie mirimo mwanya mwanya gwigitwe bakira ithantugu ye munde kliniki ya twana itugwa twana tuende chachamo twana tuende timutisindano bando twina beyond zero ira yethera kamatite ira turakire kamatite kliniki ya Ngekuru indito kubwitha cancer screening ya Ngekuru wetu kubwitha medical exam na pia kinya prostate cancer screening ya ntwarume Lendia Kajuju Mongera uri director kiri cibitari ya Kangeta sub county na ugite bakathi na mbere kureto utungata bubukire dispensary mwanya batu ya sub county tukiendelea kuikia services ile itiukinya mashinani ki ashebetu within the sub county no ntuituonete indicators nyingi si down na itukweria ura ciumba gukira Frida Kangoi hororutaga gwira na Igembe Centro kiri mantu mogi mwa mwiri na rugamirite mantu makuraitha kibara na ugite na gwiritwe muno mutaratara uyu harauritie nya thirikari ya county kuthina mbere kwigwe kigwata mbaru mitaratara teno twina kinya machini ya x-ray kuthima any chest conditions tukuringa chest x-ray tukomba kuona bura kibara kya mtu gikari kuumbisha yetu kwa ibo bwega kinya kiri county government of Meru ira yombete ku organize x-ray karamu tuate mbate gisavu the entire county yomba kuya kenda patients na clients baba Kawiru bomba ku benefit nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kigembe Centro mbeta wa Duncan Mwathi.